Enggak sih kayaknya. Temani pada depan. Balik dalam lah. Terpacu. Baler sedikit dah. Ya. Ikan kalian kasih sedikit ada. Om nang nama mang nama sin nama wa nama yang nama. Om kari sila sri nama suwakon jom sri narokali nama. Male bos-bos wonten parikrama dalar male bos-bos lingitane nyoman karsane matur nuwun wis punika mangke wonten dalar saking pedulu di Banjar Pekraman Babalang lan peduluan saking penise mapaungu atur ri kanjakaning ide Bathara Sakti manik geni sane malinge tering Banjar Pekraman Bukti Desa Pekraman Metro. Pacang kepenak ring penataran agung iriki Purataman iriki ring penataran agung Purataman nika mabinan linggih gane nyoman karsanes ASE durus mapaungu atur dumun ngangane nangge kedatuan male bos-bos mangke wonten daler paungu atur ngangane Banjar Pekraman Babalang lan saking Sang Gede Beniso ring Banjar Pekraman Babalang mangke wonten mepadik menjauman mang nados kesungsung irike arce nados arce dengan ide Bathara mang kon ken wenten kapiutangan kiring linggih ide Bathara Sakti taman. Dengan saya Riki kabar ini tadi. Anut penegeran Singirado ring kedaduan agung alang saja Didiang jaga matur pinake pengelantaratur ring kedaduan agung alang saja sedereng Didiang matur ngiring sinaran sami nunas Baswejan Didiang para makawi pemekas Ide Bathara Sakti rikiring ini pengajian sami gumanti dahat banget injilang kali suci yang Didiang Singirado ring kedaduan agung alang saja Sang Rumaga Suci Sami anut genah linggih Sang Rumaga Suci pemadan pemongmong Ide Bathara riki ring penataran taman pengogong Sang Rumaga Suci saking jagat dupi sanip mustika kali suci yang Didiang nenten maren dalar pini pengajian pengagang-agang Purataman kadi linggih sepisanan matuan Didiang puniki ligedane dewasang ketus mudida saben-saben ikedalar pinaka pengerembo kedaduan agung alang sanja sepisanan dalam penglingsir ring kedaduan ligedane dewasang puduswena nenten maren dalar pinaka pemuncukin jagat irikiring Babalang pini pengajan ligedane jero penisa doi Sang Gede Penisa sane banget wangi yang Didiang ligedane dua dat jagat Babalang kadi linggih dewa Sang
nyoman damiarte sane banget wong yang didiang lan para manggala angge juru utawi manggala adat utawi manggala desa ring jagat bukti sane gumanti wong yang didiang nenden maren taler iratu sinareng sami pengajeng pengemong ide bedara sakti penataran taman sane banget wangi entah panemaya rikanjakan iratu sinarang sami jaga menak arce ide bedara ring bukti sane kepaice ring sigi ratu ring kedatuan agung alang sanja ring sejeroning daging pemargi pemekas alit-alit ring bukti talar sampun sering nyarengin ring kedatuan pasti kedalar panggih ring sejeroning daging ed pemargi ayayahan ring pemargi selandornya nih ringgalah mangkin wantah daging mejejauman utawi nunas pemargi kadi pepadikan nak nganden sandukan membantah ngantuk mejauman mutus daging pemargi kadruwe mandetan dikanjakan sampun ngadak kanton wenten pemargi ring kedaduan saking mawon boyo membantah ngantuk mejauman pegat puniki kedaduan agung ngalangsanya penataran taman lan semeton ring bukti niki angin nyambungan kapitresna nyambungan pasewitran naring sejeroning daging pemargi selandurnya nih kewentenan kedaduan mopice ring semeton keramo ring bukti nenten wenten talet napi utawi nenten wenten harapan di kemudian hari untuk memilih kita Radon Didiang dan mungkin dari Bupati malih rendukan jaga dados abisi ke sulingge iring mesemeton sane nomor 1 dumugi rakerai riki ring kedaduan pengemong ide bedara sakti penataran taman rekanyakan ngelintang minar ring bukti preside kangkatan semeton sapun-sapun ikenaler rekanyakan semeton ring bukti ngelintang iri-kiring jagat bebalang taler kangkatan semeton riantukan mas semeton sane pilih utamo Graris ring sejeroning daging pemargi sekirang langkung aturan saking kedaduan ring keramo pemekas pengemong ide bedara sakti sane sampun puput ring ajeng mangdeledang sarang sami keramo sane nyungsung sane nyiwi ide bedara preside antuk ngeledangin riantukan kadi ameniki preside katur ring keramo pengemong ide bedara rika untuk membuat hal yang sempurna pasti kesulit sane sempurna wadah sane ring iyon di radu sarang sami rokok niki yang sempurna dalam hati sempurna dalam hasil nika tergantung sudut pandang saking iratu sinarang sami yen pandang rokok punika benang kotak tadi yen pandang membatik kotak kecil dadasnya nah nika mawinan ring penglingsir sami ring jagat bukti iring sarang-sarang renang iring sarang-sarang druwenan sekirang langkung daging aturan malih pisan tan wentan bobot di belakangnya gedan yen wentan pejabat dados bupati dados dewan berarti pasti 2024 semeton bukti harus coblos gedan yen nikitan sandukan wantah saking mana suci nirmala angga kedaduan sane kemuncukan ring penglingsir didiang ring sugro dewan atau putra bangli wantah las cariya nekeng tuas pinake janji riantukan rekanjakan karya ring kedaduan lat ide bedara dedon rekanjakan punika singiradu mepajar niki londah bantang pesemetonan kadi punika pinake pengugah pinake swasti panganjalan didiang nganganin kedaduan nganganin pengagang-agang purutaman sane wawu pengelingsir utawi pengagang-agang purutaman sampun matur ring iradu sareng sami minabda talar sane kadon wonten ring jaba durus ungahang daging petoyo sane sampun katur saheledang taler sareng sami pengemong ide bedara ring bukti nyite rase utawi merenang taler aturan sematra kader sane mangkin anut penugrahan sane wawu nunas ledang ring linggih dane dulu adat jagat bebalang mopice sambrama atur ring keramo jagat bukti riwus punika mangde kelanturang ring linggih dane jero pendesa pinaka pengemong desa adat riwus punika kaping undat wawu jaga kelanturang ring pengagang-agang purutaman sepisanan ngelanturang daging pemargi galah aturan didiang ring ligedane
dulu adat bebalang mangga presiden mapaice sambramatur galah kader terus. Seksema negala seni ke tibaring didian kapengajang majang leng tinggi diratu seni dangan sucian didian sabun-sabun ike majang ring penyangga pura taman lan penyangga saking bukti seni banget sucian didian seluruh didian lantur nang yang atur luga yang didian aturang pengastung kare Om Swastiastu. Rahajang rawah aturan tidiang majang ring ratu sinarang sami sampun preside napak ring seni daging pemargi wewidangan jagat bebalang riantokan ring seni daging et pemargi demogi wit sangkaning pemargi rai negara hadi mangkit preside ngelantur ring seni daging pekiritan jagat bebalang lan jagat mukti. Narian tokan sani wau sampun akeh kodar ring nganganin kedatuan nanti tiang enten akeh jagelang yang bermalih dumugi sinarang sami ngemanguhin kerahayuan ring sejoning pemargi jago mendah hidup betara arce sani sampun meligir kiring ajang malih borpor jaga kependak kadya sapunika atur di tiang majang ring ratu sinarang sami kaping untat Rahajang rao lang labda karya sinarang sami atur didang undang untuk menjarang Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Ini kalah terus. Para masuk semua peran diri yang ringi dani dulu adat jagat bebalang. Iratu sinarang sami sanewendar ring utama mandala sedereng aturan didiang galah ring lingi dani. Cirebon desa Durus dumon unggahan sane sampun wendan region iratu suang-suang sane sampun katur toyo utawi sejaket nyawi sane banggen ligedane jero pendesa pinaka pengamong pinaka pemuncukin ring manggala desa mangdaledang dedon mopaice sambramatur galah kadur terus Iratu Ikadani Saudara Sami Om Swastiastu Majang Ring Ratu Dewanata Putra Bangli Lalang istri sading kumadi dahat suciang kali injilang tidak Saudara Sami Kadi budi kedalar Majang Ring Sang Rumaga Suci Saking Pemomong Ide Bedara Penataran Agung Purataman Iriki Ring Bebalang Sandi injilang kali suci yang didiang para manggala kali para sang rumah suci saking banyak adat bukti desa adat putra sandi sampun presiden napak tangkil ring natar ide bedara penataran agung Purtapan Kalibangkil kaduan kedalar majang ring para angge peduluan sinarang sami dulu penganggang Purtaman dalam menawin dan dulu banyak adat saking bukti di semetre salirin dan presiden anu didang nyarja siki kali anu genah anu soak-soak kadi hiratu hidedane dalar lugra ratu angge griya kesenji saking bunut saling jilang didang kadi bener dalar dengan ratu 2G saking banyak kawan dari dalang dalar Hiratu hidedane semeton ditiang lakarai pemekas penyungsung ide bedara penataran agung Purtaman sane sampun presiden tangkil napak pertiwi ring kajakan galah kadibangkil lugrerin terus angge matur ditiang saking angge mangkana desa ngaturang agungin angayu bagia terus maning hidup riantukan hiratu hidedane sejebak keramu adat Banyar Bukti desa adat metre sampun persiderau tangkil napak iriki ring kanjakan pacang menang ide bedare sani mepayangan arcelingge mengenah iriki ring pura penataran agung pura taman kadimaki rasa angayu bagi pisan ditiang saking angge mana desa dumadak
wit sejeroning membantang anduk bakti kayun iradu idedane sinar sami bebalang roh kemetre dados siki ring sejeroning pikangan menawi dan akeh pajang adrang didiang ring kajakan kalai kadiwangkin rianduk wawu saking angge Kedatuan Agung alang saja sampun dalam menikah ring daging kuentenan bila kadin linggih Ratu Dewa Nado Putra Bangli mepaice arce lingge sani mepawayangan aduk barong podiki wadah medasar anduk pikayun ide tulus drede bakti ring sejarah ring kayun ide wastu raris ide mepaice sejangkau jane arcan tinggal ide udara sadi pacak kependak termani kesungsung beligih ide kering pura sani wentan ring Banjar Putih desa Metre riandukan sabodika bantangi pundiki iring sarang-sarang menjaga patut sarang-sarang ngelestarian pekilitane pundiki tadi iring dente dirau makin kuat kebenyangan dalam patut ide dan titiang semoga titiang patut ngelestarian wadah titiang ngapisaran mepinunas mepenglungsur pemekas ring pengagang-agang penyungsung ide bedara ring penataran agung pertama sinarang sami yede wadah kelugre yede wadah ke kangkatang iring kebenyangan yening wenten petoyan ide bedara iki mebinayan pemargi adat yadnya nih sama dikit mau pucak adat jadur bisaran di tiang ring penyungsung ide bedara penataran agung pertama kadiwangkin iring cakupan sesunan ide bedara sane pewayangan barong sane kepenak kadiwangkin sane pacak kerajaan arcelinga ide kering Banjar Bukti iring cakupan sarang ide bedara dingsir sane melinggi ring penataran agung Pakusare Serokadan sadukan yening wenten ring sedering daging pemargi pegilitan ring nis menawi tidak dengan persangguran riaduk rita kala ide bedara lingsir sane mesungsung ring penataran agung Pakusare ring Serokadan rita kala uku dungulan ngelintang ide iriki ring jagat bebalang pemekas ya diasun lintangan ring pertama yening sampun kewingian kepetengan tetap ide mererak iriki menawi sabun api ringnis memargi tidak neta duning pawinan tidak bersangga purun mapisaran mipinunas terbanding ke ajangan adok linggih ide Ratu Dewa Nado Putra Bangli dumadak atur tidak bodiki todanian kebenyangan yening wentan gumati pucak iadnya pucak adok catur irke iring sikian ring pikayun di sekala raris dulurin aduk daging bebawasan cakupan antara kangin sarang kau ike pisaran kali pinunasida dumada napi sani aturan didiang wetkan pengenone napi sani dunasida iring rausang ring sekalani nah di aduk sabodega gradu di dari serang sami tidak ngeten panjang nagangdur dumada witing semeton didiang ring Banjar Bukti di Sadat Metre menak mejauman termani ngaturan jauman ring pelinggih ide bedara ring penataran agung Kutaman kadimangkin nemunin kerahayuan kerajangan dirgayu se termani sedaging jagat nemunin labde karya sidani kadi mereka pengabdi didiang wasane ngatur tinang dan kemarin lunas gangen sinambura menawi dewenten tanjak semitan didiang dan mengah ring sejarah ning kayun atur tidak nenten menggah ring sejarah adjana maka sami tidak nenten kemarin lunas keng ring sinambura termani atur tidak jaga sindak untuk bicara para besanti om sati om batur susun oke para masuk semua aturan di yang ring dani jero pendesa pindah ke pamuncukin desa adat sane makin gala aturan di yang ring pengageng-ageng pengomong ide bedara sakti penataran taman ya diasun sanetuni sampun ngaturang swasti panganjali riandukan iradu dereng melinggih sane makin galah aturan di tiang ring linggih penglingsir utawi pengomong ide bedara sakti penataran taman galah kader terus iya
semua ini galah sani sampun ketiba yang tiga didiang. Sedulung didiang matur matre, edang saya riki didiang matur ngiring rumah sarang sami, nas pengayu bagil, dengan ide yang pura merawi manggani, sani keabdian sidahayu, video usul termaning kerajaan. Om Swastiastu. Iratu Sri Dewa Nagem, sani sampun suci, sani subaktin didiang. Nalar Iratu Dedani, sani sampun me kejati, sani banget nalar suciang didiang. Iratu Dedani, Pinaka Manggalarat, saking Banjar Bukti. Nalar Ratu Idedani Manggalarat saking Banjar Bobalang, Kedera Adat, Kalian Adat. Nalar Iratu Dedani sarang sami. Sana enter di tiang nyapcu si kali sani sampun tahu ring riki ring genah puro taman Bobalang. Puro penataran agung puro taman, penataran agung puro taman. Ati dia puniki Yang ring dani Dewa Sang Mangku Saraswati ngelanturan daging pemargi ed ring sejeroning daging menak sepisanan malebos ngeratet arcelingan ide bedara sane jaga kepenak ring semeton jagat bukti. Ainggih matur suksemo. Man sampun keputus ring digedani pengomong tidak benar si iriki ring penataran taman daging parikramo menjauman jaga lantaran didiang saha lugra didiang nentan jaga nyeji malih ratu sinarang sami riandukan rikanjakan iwawu didiang aturan sesanti pengayu bagio sampun aturan didiang ngeraris ring galah mangkin kupesaksi sekala asiki ring pengagang-agang pura taman nomor kali ring dulu adat Bobalang pinaka pengamong ring sejeroning daging Banjar adat ring jero bendesa pinaka pemuncukin ring Manggala desa daging parikramo menjauman para juru utawi pengemong ida bedara sakti sane marce barong ring bukti sarang angga kedatuan jaga kawitin didian ring sejeroning daging pemargi mangkin wantah pesikian bebawasan pengemong ida bedara ring bukti sarang nganganin kedatuan rikanyakan nunas kalih mejejauman arcelingga sane jaga kemong ring pengemong ida bedara ring jagat bukti ring sekalane mejauman ring angge kedatuan angge pengemong ida bedara sakti penataran taman angge Manggala adat Bobalang lan angge Manggala desa adat Bobalang neskalane ring ida bedara sakti ring meligi riki ring penataran taman Angyang Saraswati punika sampun kelingyang ring Jabu iriki wandah penataran genah penyiwian linggih duagung sami duagung ring jagat Bangli riandukan mijilne duagung Bangli witing sugro didiang idewe kuat dok kebakto saking ngalian simpang iriki ring Bobalang boleh menggelar sang gede kuat gitu disampun badak nado ring Bangli wawu dadas idewe kuat mandetan saman niratu wandai riki sungsungan raja
dan becike mangkin angge pengemong pura taman sampun preside ngadegang nato daler niki tembawinan meparat penataran agung taman yening dumunan sedereng wonten madeg nate pura taman riantukan sane mangkin sampun wonten abdi seke silih sinunggil waris satria riki ngararis meparat penataran agung taman kadi niki mangdetan samban ni ratu sinarang sami ngararis mangkin galah aturang ditiang ring pengemong itu bedaro sakti ring jagat bukti daging bebaosan sekala jaga majauman saha nunas piranti sami ingyan punika arca lingga ida bedaro sane kempon iri kering jagat bukti galah aturang ditiang pinirian itu yang aturang suksmane mana ini galah ketiba ring ditiang selaku pemuda ring bulan bukti jagi matur samatra jadi astun sekadirin desa ke bawah angin belakas puntul ke belakasan nah pisan jagi akibat ditang musuh sida memulihkan kerajaan kerajaan Tawi Labde Kayu harapan untuk pengasuh Om Swastiastu. Manap sekadi upalikan ke parikramai wawu yang nganganin kramo jantan medui kewajiban pengabih nyane sami kalau dijang aturang suku mana kalau dari pengelisir dijang sanewentari ngajeng kramo sami pedampiak ring dia petengah talar sane terus nasikin dijang manut sekadi paliwara dijang saking awit umum kirang lakung sampun pendidikan 5 bulan saling dewasa kita pernah 5 bulan matur ratu mapaice dados kumargi ucanan ratu atur dijang nenten dijang wawanin malih doning sampun yen basang ya ulik kau kantos ketangin ulik laut kantos kekajel kecunup makin iriki ring tengah-tengah sane makin galah panumanyo manut ring pasubayan yang ngangganin kramo agung alit tua jenik minap pajak mamitang paican diratu salah dicang lusur sakewantan inek atur ampuru pisang kekayunan dijang keraman dijang sampun saking tulus melusur jagi angen dijang sungsuma boyo ketijang angen barang-barangan jagi angen dijang sungsungan kayang kapung perokas minap pinyuntat dijang enten malih matur panjang sadang sami kita mantan presiden atur langsung semua surmaning kesulitan ring sekalun galah aturan ditia ring ledane dewasa mangku Saraswati ngelanturang daging ngenter parikramo galah mangkin ngeraket sepisanan ngayabang bakti sami ayo terus
niki sebenarnya lagi. Ulang ini jam berapa? Oh. Taruh sekuannya nak. Balik bos
yang sampun memproduksikan. Prosesi selanjutnya atas mangga tapakan di budal melingi tados prosesi lados kedalaturan yang sampun ledang istri-istri mangga ledang ngangrup dalar mangga ini produksikan durung ale khusus niki ring ajang arce barang dulu nggih. Nggih. Daerah lah, penyangga istri mentor balik. Ya. Balik balik.